Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Amsa pipish achiklla. Judío kunaka tukuy pacha mikrirkakuna. Shamukrik Mesiaska Romano gentikunata mishashpa. Paypaq kikin mandanata kay allpapi shayachina kashkata. Chashnakaqpimi Jesus chay Mesias mikaninigpika yachakuqkunaka tukuyta mishashpa ashtawan hawaman chayachun shuyarkakuna. Shinallatak shuk tukuyta ruritukuq pushaq kanaman tigrachun. Yachakuqkunaka Jesuswan Pascua mikuyta mikunqapaq tiyarishpami hawapacha Dios mandana hawa rimashkata uyarkakuna. Chaymi paykuna pura rimanakuyta kallarirkakuna. Apu Jesuspaq mandanapika mayhanchik ashtawan hatun kanga, mayhanchik ashtawan podertapish mandanatapish charinga. Chashnapish imataq Jesusmanta yachay tukushkami payka manataq ñukanchik shuyashkashina imatapish rurangachu. Kay ashpapi shuk mandanata kallarichinapaq randika Jesuska hawapacha shuk mandanamantami rimarka khuyaywanpish sacrificiowanpish kallarichishkata. Paypaq yachakuqkunaka shuk espadawan shamuchunmi shuyakurkakuna. Kutin Jesuska wakchakunata cuidanatami agjarka. Payta fiñaqkunata perdonanata kutin tukuripika paypaq kawsaytami shuktaqkunamanta kurka. Jesuspaq kawsaypi ashtawan amsalla punllakunapimi yachakuqkunaka Jesus imashina kashkataka ashtawan achikta rikurkakuna. Paypaq wañuyka huchullapi kashkata yachashpapish Jesuska yachakuqkunataka payta pampanapaq imallata ruranataka mana mandarkachu. Chaypaq randika payka paypaq uku shunqutami rikuchin. Ñuka mandanapi kallaripi kanata munanki shuktaqkunata kanpaq ñawpaqman churay. Hatun kanata charishaninki kanpaq irkiyayta uqllay. Ñukashina kanata munanki kay shukchay shuk servinakuychik. Mana hatun tukushka khuyaq llaki Jesuska chashnami. Jesuspaq tukuri yuykunaka tukuy yachakuqkunapaq kunashka rimashkami mana imata ruranakunachu. Chika Jesuspi kashkata yachashpaka ñukanchik punllakuna imashina kaqpipish rikuy tukunchikllami. Yachakuqkunapaqqa amsayayka chayamukurkami imashinami ñukanchikpaqpish shamunga. Ñukanchik yuyashkashina Jesusta shuyakushpaka paywan ñukanchik kanata hich'uy tukunchikmi. Shinapish imashinataq kashkata rikushpaka mana yuyashkashinami pay ñukanchikwan kashkataka rikuy tukunchik. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.